Predstavnici zadarskih vlasti posle dvodnevnih pregovora u vazduhoplovnoj bazi Zemunik prihvatili su sporazum o rešavanju spornih pitanja koje je predložio komandant Kninskog korpusa generalmajor Vladimir Vuković. Predstavnici Zadra prihvatili su u načelu sve tačke sporazuma kojima se predviđa oslobađanje svih zatvorenih pripadnika oružanih snaga, članova njihovih porodica, kao i uniformisanih i civilnih lica srpske i druge nacionalnosti. Sigurna evakuacija ranjenika s obe strane, uklanjanje svih fizičkih prepreka, sloboda kretanja svim pripadnicima oružanih snaga Jugoslavije, uspostavljanje PTT mreže u svim vojnim objektima i stanovima pripadnika oružanih snaga i normalno snabdevanje jedinica i objekata hranom, vodom, strujom i drugim neophodnim potrebama. Bezbedno iseljavanje svih materijalnih, tehničkih i borbenih sredstava iz vojnih objekata. Zatim, ostvarivanje apsolutnog prekida vatre i kontrole nad oružanim snagama s obe strane. Primopredaja svih poginulih, povratak svih materijalnih i borbenih sredstava, razmena svih zarobljenika i ranjenih po principu svi za sve. Ispunjavanje svih navedenih uslova garancija je za apsolutni prekid vatre, naglašava se u saopštenju u kome se još ističe da je jedan od uslova već ispunjen – evakuacija ranjenika sa obe strane.